Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag man, tanakimisa kayo manen nga ag-asawa, kabsat Roy, kabsat Jemina. Uwan nga rod, Madam Alma. Kaslada ngamin kurang kada kami no aglangan kami amakimisa. Kumusta nga madam? Ay, kat nasaya at lata, kasin apo Diyos, adulat ta dagiti bendisyon asumangsangbay iti biyag ko. Ngam ay na, didak man awagan iti madam, ta sa anak mat anangato a tao. Nanumuak laeng. Nanumo kami met, madam. Ta nakurape kami laeng. Da kayo talaga. Almalatan. Ay, hintayo pa'y agmerienda. Ilibre kayo. Ah? Ala, kababain madam. Anya akababain. Umay kayo kit din. Pag-istoryaan. O sige, mangan kayo lang kakabsat. Kanan tayo amin ti in-order ko. Nakababayin kindikin kan, madam. Uwan nga rod Aywan, apay ang nagadayo ti umay mo pakimismisaan, madam. Kat adayo mo ti lugar yu dito eh. Wen, ta dito'y tinakaidistinwak amang ikasaba iti sasao ti Diyos. No kasta, saan ka la makimismisa? Agkas ka sa baka pa'y, madam? Wen, kapsat. Pakaragsakak ter aramitek. Tani apo Diyos ti daytayaw ko. Babaan ter aramitek. No kayat yo. Mangangay tayo iti Bible study iti balayo. No kayat yo Ay, uwi na, ma'am. Kayat mi tapara iti Diyos matday ta. Wen, ma'am. Kaya't miday tasing-asing mo. Okay nga rod. Mabalin ka di, asandak nga awagan iti madam. Alma ko na yulatan. Adu nga minan dagiti agtutubo asumsumyasi iti dalan na. Iso ano addaan na kyo, wano ka anakan nyo nga agtutubo. Ayaban nyo ita. Tapno agdengag da iti sasao ti Diyos. Adu at agtutubo iti purok mi kamsa. Nasaya at nga rod. O, kaano ti kaya tiyo pa nag-Bible study tayo iti balayo, kakabsat. Tata, adda maangay a Bible study ti tabalayin ton malam. Umay kayon to Anya nga oras balasang kaw. Alas 3 iti malam, tata. Mangrabi itay to ni Jebalay. Ay, sige nga raw. Ayaban yun tumot yapo ko yun Sige, balasang kaw. Nakayulatan natin mapan, lolo. Agbati akong diti balay. Ay, sana mabalin Umay katagdengag kamay. Ta saan ka makimismisa? Agbati ak nga roden, lolo. Umay ka nga road. Tada kayo kanong agtutubo ti kang runaan nga daijay. Apay tadi ka makaawat ay aldain. Basta mapanta. Makadlawa kong awin Oh, apay Alden. Nagadutin basa itay ni Ma'am Alma iti Biblia. Ngam, di namat inyesplikar ti kahit nasa wine. Wan nga ron. Diretso pa iti panagbasa na. Agtugla pa kon. Ala, urayan talatan amalpas tayo. Agdengag talatan. Day, si kamagaya balasang kaw. Awan, tata, taumayak ag kasaba. Ikanyo kumaiti oras ti Diyos, ana marswa. Oray sumagmamanula a minutos, tata. Umay kayo ibasaan iti Biblia. Ay, sige balasang kaw. Ay, sobra ka. Sa nabalay tawan teraramidag. Nasaya at nga rod, tata. Ada ka di dya apo ko yo? Ay na, napan man nakibasketball na. Ay sus, daitan ti bagbagak.
Naimbag ano saan nga agbisbisyo jay apo ko yo, tata. Ay na, aginom nga ron iti arak. Ken isungsong na dagiti kakasinsin na ngagsugal. Sana bale, tatumulungak amang ikararag iti apo ko yo, tata. Tatang, adda na ibaga ni Sister Alma kada kami. Anya day tawin eh. Mangangay ka ni itigimong para kada kaming agtutubo. Ay kat nasayat ha? Nasayat ti kasta. Taimbis nga bulakbul kayo. Agsimba kailangan. Wan nga ro, tatang. Kan mang train ka no kadagiti nalaing agkanta. Tamang bukil kami iti choir mi. Mayat ti kasta anak ko. Sige. Suportara nyo. Tanapintas ti plano na para kada kayo ngagtutubaw. Ay, papanam, alday na paok. Inak makimisa alulo. Nasaya at met apaw. Kahit, kumusta ti panangisuro ni Sister Alma kada kayaw? Mayat lolo, naragsak. Tapasarayag kan kantalat araramidan mi. Saan ka mamaburing? Sige nga raw. Itultuloy mo dahi tapaw. Sister Alma, agyaman unay ken ka. Ay gapuken ka nagbalbaliw japo ka. Ay na instrumento aklaang ti Diyos, tata. Siyak ti binaon ti na marswa amang ibunanag iti sasauna. Ay, naimbagman ta dinteng ka diti lugar may. Matulungam dagiti agtutubo. Iti kasta nga raramidem, Sister Alma. Wen, tata, tasayang dagiti talentuda. Ado ti talento dagiti agtutubo ditoy. May mayat matlaang no saranda dagiti talentuda para iti pakaidaydayawan ti apo. Wen nga raw, ket pagyamanan mi unay dayta. Dumngag kayo, taadagod news ko kada kayo. Gaputa na sisingpat, kan natutulnog kayo nga ubing, agtur tayo. Siyak ti sagot iti gasto sa inyo nga agtur. Sa di ti pagturan tayo, ma'am. Sursuran tayo ti intero aluzon. Yes. Premyo yo kanyak dayta. Gapo iti kinatulnog yo ubing. Awan na yaman na. Ni Apo Dios ti mapadayawan. O anya, nairubot mo amin ng abalunam nga agtor, anak. Wan, nanang. Adoy tinayin ti kwarta, manak. Saanin, tatang? Inikan na ko ni nanang. Kani ka no, Sister Alma, ti makaamu kada kami. Iso ti makaamu iti amin amagastos. Alam latan, tapno danayon ti pakit manim. Ay, agyaman nak nga rod, tatang. Ala, sumrag kayon. Anya nga itiaramidan tayo ditoy, Ma'am Alma. Aking balay ditoy. Kaslahan ted house mo dahil ito'y abalay. Ala, sumrag kayon. Saan kayon asumanao? Ala, sumrag kayon tagina tayo pa'y. Sa tayo ituloy ti agtor inton bigat. Aking balay ditoy, Ma'am. Balay ko. Ala, dito'y kayo laang tay nakgumatang ititaraon tayo. Mugasta, adan di bagbagam nga agtutubo, Alma. Wan, Kuso nga rod. Ala, mabit lang takasarita dagiti kakadua ka. kwarta mananda ito eh. Numaitad dati kwarta. Pumanawak manan iti daytoy alugar. Taynak manan nagpiro kiti agtutubo iti sabali alugar. Madi at talaga ni, nakalak itirwar. Saan amalokatan tiri daw? Nukas na, inlak ni Ma'am Alma itirwar. Winnie, Apay ang masapol nga ilak na itirwar. sa bali tagparparik na kanyak. Awan matatao dito abalay anang ipanan na kada tayo. Kan madlaw nga awan tiyag nanaad. Wan nga rod, kan direhas amin atawa na. Ha?
Ala, mangan kayon. Di mata nga kiti taraon. Mabisin kayon. Kaano tayo pumanaw dito? Hinton bigat. Agina na kayo pa'y. Sister, mabalin ka di asaan edit iti pagturugan tayo ta nakabutbutang. Di mi kayat dito eh. Saan anatangken ti ulo yo? No anya timbagak. Masapul ngagtungpal kayo. Nawatan nyo. Ha? Saan kayon amakapanaw ditoy? Tadaw may mga nakada kayo ditoy aparokyano. Anya? Parukyano? Wan. Ha, di kayag danag. Tati mapaglakwak kada kayo. Ibingayak to dagiti pamilya yo. Anya, di mo't aktor ti gagara tayo dito ay madam. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agtulnog kayo kanyak. No diyo kayat ti madangran. Nawatan nyo. Di mi kayat dito eh. Pumanaw kami. Sige. Padasan nyo. Tadakas ti mapasamak kada kayo. Hello, Winnie. Nanang, inlibas ko lang timawag. Delikado kami dito ay nanang. Saan kayong apudno ang mga kasaba ni Ma'am Alma? Anya nga ron ngay. Sa dino tayan yo. Tsaka muna niya lugar na ito'y nanang. Tulungan na kami kuma. Bugaw sa ni Manang Alma. Takayat na kami nga ilako. Sige, tadamanin ni Manang Alma. Bye. Hello, anak. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko mati anak mi. Kastamot din nagiti kakadwana. Sino pa iti saan anang isurrender iti cellphone na? Kurang da ito'y. Si Calden. Ayan ti cellphone mo. Ada kayon. Dahil ta nalabasit. Si Kawini. Ayan ti cellphone mo. Ay, kwa. Tumakder ka takap-kapan ka. Kwa. Tumakder ka kunak. Ha? Saan asyak tiluklukwen nyo, ha? Ha? Makitam. Damot dito'y bulsam ti cellphone mo. Ha? Di mon maala kanyak dito'y. Agsagada kayo. Tapaumayan dagiti parokyanok amang gatang kada kayo. Pangipananda kada kami, madam. Kan asino dagi jay? Anya, sindikato na dyan nga Alma. Ay kunak mano mangas kasaba. Naging kuko na lang, tata. Ay kahit anya nga daramiden tayo. Ay nadya po ko. Kumusta nga tan? Abang ano patayon da? Agdadanggay tayo nga kararag, tata. Inyo man mimot kid din kadagiti pulis dahito abanag. Ngamgiddanan tayo tinapas nagkapanagkararag. Taday tati kabilgan nga armas tayo itaagundaway, tata. Alden, kasano tayo ita? Di tayo mapukawan itinamnama, Winnie. Kakadwa, agkararag tayo. Agkay-kaysa tayo ng agkararag. Kasta ti aramidan tayo. Kat kalpasan day ta. Ika gumaki mang kita iti mabalin tayo apagruaran dito eh. Tada na saraka kabasit abarita itay. Iso ti aramatan tayo tap na makalibas tayo. Basit lang ano sa kakadwa. Maikatan ti do alandok ti rehas. Mapalinan, Alden. Dara sa inyo. Tawan pa'y damadam Alma. Sige, muna kayo arumar. Sumaruno aton. Daras niyo kakadwa. Adatan, Alden. Dara sa inyo. Rumor tayon. Awanan bain dagijay at tao. Nakalibas da. Ulbot ka matgayam. Ayan da ngay. Aqua, ay jaske, nakalibas damatan. Ulbot ka kada kami. Anay ko. Isublim timbayad may ka. Manangalilaw ka. Pinaglibas mo siguro eh. Saan, sir? Patyanda ko ba? Isublim timbayad mi. Pulis! The police, sir! Kasano na ito yan? Mairaman kami kadi amatiliw. Awan basol ko.
Kasyandak, di na kibalod. Kasyandak ko ma. Ikaw ang tinaramid mo, Alma. Manangal lilaw ka matgayam. Dandanay na isagmak dagiti anak mi kapukan ka. Pakawanandak ko ma. Kasyandak, di na ipabalod. Pakawanandak. First time mo ti mabalod. Wan. Nagbasol ka, wano, napabasol lang. Nagbasulak. Alaga, tanusam tagyan diti pagbaludan. Tauray siyak. Aminado ak mo ta nagbasolak. Ado tinagbalin na kasok. Iso masapol nga ikarok diti pagbaludan. Narigat tagyan dito eh. Kas makita mo, nagado tayo iti may sasilda. Napudot. Kan limitado ti makan. Sana kasi jirwara makan mo amin ang kayat makanan. Dito'y kat limitado. Di kag sangit. Sangwam di naramid mo. Masapol ngagbalin ka natibker. Tasi ka tinang pili ti kastuyan nagtungpalam. Kasbad kanya ka. Ang mikar kararag ko asapay ko mata makaruwarak mo ilangan dito. Isosi ka. Agkit daw kay ti pamakawan ti apo. Pagbabawyam nagiti nagbasulam. Ni apo Diyos lang ti mabali na pagkamangan tayo. Nangruna kada tayo nga dadi ti pagbaludan. Sige, maturog kan. Maturog akmatan. Rabiin. Nakaturugan nagiti kakadwata balon. Sige, umuna ka na maturog. Tiyak pa'y makaturog. Sige, makamu ka nga ron. Di ka mo nagladladingit. Agkararag kakit day. Diyos ko, kanyan na ito hingin nararamid ko. Pakawanan na ko, ma. Diyos ko. Magbababawi ang tinagpasulak iti pa na katao. Kastamatan kan ka, apo. Sapay kumata mapakawanan. Kundi na kumabaybayan dito eh. Ikan na kumaitikiran ti pakinakam. Tapno malasatag ito yapanusa na ipataw kanya. Di mo aramaten tinagan ti Diyos apang luko iti padam at tao. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.